Oke teman-teman, kita kembali lagi di channel Ondel-Ondel Cipondo teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe dan komennya teman-teman ya. Kita di sini mencari ondel-ondel teman-teman di danau. Pemandangannya cukup bagus teman-teman. Cukup bagus teman-teman pemandangannya. Kita berburu ondel-ondel lagi teman-teman ya. Kita mencari ondel-ondel. Ya teman-teman, di mana ondel-ondelnya ya teman-teman ya? Ayo kita cari teman-teman. Kita cari lagi. Kita cari lagi. Wah, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Ondel-ondel pocong teman-teman. Wah, ondel-ondel pocong di tepi danau teman-teman. Ayo kita taruh teman-teman ya. Wow, ondel-ondel pocongnya palanya teklek teman-teman. Wow, ayo kita cari lagi teman-teman. Di mana lagi ada yang teman-teman? Wow, ada ondel-ondel biru teman-teman. Pocong biru. Ayo kita ambil teman-teman. Yuk kita taruh lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, coba kita cari lagi, masih ada lagi tidak teman-teman? Kita cari lagi teman-teman. Ayo kita cari lagi. Di manakah ondel-ondelnya berada teman-teman? Ayo coba kita cari teman-teman. Ada di mana lagi? Wow, ada di atas air teman-teman. Tepatnya di pohon teman-teman. Ayo teman-teman. Wah, ini ondel-ondel sedang apa ini teman-teman ya? Ondel-ondel pocong oranye teman-teman. Sepertinya dia kegerahan teman-teman. Makanya dia berada di situ teman-teman. Wah, mantap teman-teman. Kita sudah mengumpulkan 3 ondel-ondel teman-teman. Wah, mantap. Coba kita cari lagi teman-teman. Masih adakah atau tidak teman-teman? Wah, ada lagi teman-teman. Ondel-ondel pocong merah teman-teman. Ayo teman-teman, kita ambil teman-teman. Wah, akhirnya mantap teman-teman. Wah, ini dia teman-teman. Ini dia yang kita cari-cari teman-teman. Ondel-ondel pocong merah di tepi danau teman-teman. Wah, mantap teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Ondel-ondelnya teman-teman. Wih, mantap sekali nih teman-teman. Ondel-ondel semua yang sudah kita kumpulkan.